Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nderek nepangaken nami kula Fadilah Aulia Rahma saking kelas 11 MIPA 4 nomor absen 9. Ropi 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 lumonem pilu ropi nem rolu 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 ropi nem monem rumolu monem nem 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 rolu nem mo pi nem mo rolu lu 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 monem pi monem mo lu ro ropi 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 lu monem nem 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 lu nem pi nem lu ro ropi nem mo lu 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 nem 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 mom 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 mo lu 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 nem pi mo ro 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 kom. Ayo konco ngayahi karya ning projo kene 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 kukur gunung tandang gawe sayuk rukun bebarengan ro kancane lilo lan legowo kanggo mulyaning negara siji loro telu papat maju papat papat diulang-ulangake mesti enggal rampunge holopis kontol baris holopis kontol baris holopis kontol baris holopis kontol